puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada hari ini Allah tetap memberikan kita kesehatan, kesempatan, bahkan hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Salawat dan salam senantiasa akan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah syafaat dari baginda Rasul untuk kita semua di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap kesempatan Jumat kami Badan Takmir dan Keimaman terus menghimbau kepada jamaah sekalian, mari kita memperhatikan waktu masuk sholat zuhur atau masuk sholat Jumat, yakni kita memperhatikan dan segera mungkin untuk bisa secepatnya berada di masjid dalam rangka kita mengikuti khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh khotib nanti. Karena keutamaan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat yakni kita mengikuti khutbah Jumat dan kemudian kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Untuk itu selalu kami ingatkan kepada jamaah sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan sumbangan yang masuk untuk panitia pembangunan Masjid Agung Awal Fathul Mubin sampai hari ini, yang masuk yakni dari kotak amal yang kami tempatkan di depan Masjid Agung Awal Fathul Mubin berjumlah Rp1.400.000. Dan insyaallah kami mengharap dan menghimbau jamaah sekalian, mari kita terus menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu kegiatan pembangunan Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Yang perlu kami informasikan, alhamdulillah pelaksanaan pekerjaan tangga naik dan balkon yang ada di samping kanan Masjid Agung Awal Fathul Mubin sudah hampir rampung. Ini berkat dari bantuan dari jamaah sekalian, terutama bantuan berupa zakat mal yang disampaikan pada saat bulan Ramadan yang baru lalu. Untuk itu kepada jamaah sekalian kami ucapkan banyak terima kasih, dan insyaallah semua sumbangan itu akan mendapat balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini di Jumat yang ketiga di bulan Syawal 1446 Hijriah, yang akan bertindak sebagai khotib yakni Ustadz Abdullah Afan Sulaiman, sarjana pendidikan Islam. Beliau adalah pengajar di MTS Negeri Manado. Juga beliau adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Manado bidang Komisi Dakwah. Kemudian yang akan menjadi imam yakni Muhammad Habibi, SPD SK MAG. Beliau adalah lulusan dari Darul Falah Pekalongan, Darul Falah. Beliau adalah lulusan dari Darul Falah atau imam di Masjid Darul Falah Pertukangan Jakarta Selatan. Beliau adalah seorang hafiz 30 juz Al-Quran. Kemudian sehari-hari adalah pengajar di Darut Hasbi, tahfiz, bidang tahfiz dan qiraat Al-Quran. Alhamdulillah akan menjadi imam pada hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat hari ini disiarkan langsung baik secara video maupun audio oleh Radio Republik Indonesia Studio Manado. Demikian penyampaian kami. Billahi fi sabilil haq wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul Muhammadan wasilah wa ba'dhul maqam al-mahmud allazi rabbi ghfir warhamhuma kama rabbayani shaghir sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasuluhu rabbina bil haqq wa nuduhan tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsih bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai khatib
senantiasa selalu mengingatkan, senantiasa khatib selalu mengajak, selalu berpesan, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengingatkan akan segala anugerah-anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kemudian kita syukuri dan gunakan sebagai jalan kebaikan. Judul khutbah pada kesempatan Jumat hari ini adalah pentingnya menjaga ketakwaan di setiap keadaan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, yakni watazawwanu, berbekallah karena sesungguhnya watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka sebagai hamba marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah, sabar dalam musibah, dan senantiasa beristighfar ketika melakukan suatu kesalahan. Tingkatkan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan yang telah berlalu menjadi momen bagi kaum muslimin semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Proses peningkatan keimanan itu apakah akan terus berlanjut atau hanya sebatas ibadah musiman saja, saat berlaku di Ramadan saja? Maka daripada Ibnu Katsir, beliau menyampaikan inna min thawabil hasanatil hasana ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Wa inna min jaza'is sayyi'atis sayyi'a ba'daha. Yang mana di antara balasan daripada kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Min jaza'is sayyi'atis sayyi'a ba'daha. Yang baik dibalas yang baik, yang jelek dibalas dengan kejelekan. Berarti daripada tanda suatu amal itu diterima adalah kalau dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya. Dan tanda suatu amal tidak diterima nilainya jelek adalah jika dilanjutkan dengan kejelekan selanjutnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, daripada tanda ibadah itu diterima Allah kalau ibadahnya kontinu, berkelanjutan. Maka kalau kita ingin mendapatkan sukses di bulan Ramadan, maka sukses Ramadan dilihat dari 3 waktu. Yang pertama, lihat kualitas hidupnya sebelum Ramadan tiba. Yang kedua, lihat kualitas hidupnya ketika Ramadan datang.
Dan yang terakhir, lihat kualitas hidupnya setelah bulan Ramadan berlalu. Apakah ibadahnya ada kelanjutan atau tidak? Jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka kita harus menjadikan iman dan takwa sebagai jalan hidup agar dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Namun iman ini iman manusia laksana lautan, yang terkadang laut itu mengalami pasang surut karena keadaan, terkadang karena ketaatan yang telah kita kerjakan, iman kita bertambah kuat. Dan sebaliknya, karena sering kita berbuat maksiat, sering kita berbuat dosa, maka iman kita semakin menurun. Al-imanu yaziduh wa yankusuh. Iman itu sifatnya naik turun. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal imanu yankusu bil ma'siyah. Iman itu naik dengan taat dan turun dengan maksiat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, karena itu dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, taqwallah fi sirri wal alaniyah. Takwa dalam setiap keadaan. Berarti dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, jangan sampai ketakwaan kita tergoyah. Sesulit apapun keadaan kita jamaah, jika di hati kita ada Allah, maka sulit itu akan berubah menjadi mudah. Sepahit apapun kehidupan yang kita jalani, jika ada Allah di hati kita, maka yang pahit itu akan berubah menjadi manis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang kecuali menurut batas kesanggupannya. Maka seberat apapun masalah yang kita hadapi jamaah, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, sepahit apapun jalan yang kita lewati, jika ada takwa, jika ada Allah di hati kita, maka fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kata Allah, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan untuknya jalan keluar. Maka hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka pesan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mari kita bergaul kepada orang lain dengan adab, dengan akhlak, dengan tenggang rasa, tidak menyakiti perasaan orang lain. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak dikatakan beriman seorang hamba sebelum ia mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hal ini sudah kita awali daripada momen lebaran. Bagaimana cara kita bersilaturahmi sesama sahabat kita, keluarga kita. Di Ramadan 30 hari Allah uji. Allah uji kita dengan lapar, kita lolos. Allah uji kita dengan haus, kita lolos. Allah uji kita dengan syahwat, kita lolos. Hari ini Allah uji dengan ego kita, dengan rasa gengsi kita, egois kita. Apakah kita bisa lolos daripada menahan amarah kita, menahan gengsi kita, menundukkan ego kita? Maka awal yang baik ini
tinggal kita lanjutkan merajut hubungan yang baik kepada sesama manusia. Begitulah pesan-pesan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana pentingnya kita menjaga ketakwaan kita, beramal baik dan mengedepankan akhlak yang baik, menjaga tali silaturahmi kita, ukhuwah Islamiyah kita. Semoga jamaah kita semua menjadi golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita keselamatan, serta Allah jauhkan kita daripada sifat penyakit-penyakit hati, iri, hasad, dengki, serta Allah jauhkan negeri kita daripada musibah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا صفوفكم واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إليه ربي أنت مولانا. سبحان الله 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 بحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال نعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور أولادنا وأمور أبنائنا وأمور أستاذنا وأمور أساتذتنا اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.